tun chuma rongbol na chanchin kan ngai thak tur chu lau to lo ti Papua New Guinea rama je ka chanchin ani je ka hi Papua New Guinea rama baiman kanem nammi le sa ani a ani hria theicina chuan ama le anmi te chu Jiwaka province a laureng reng le hlamchhia tuarin an om thin ani tuna chuan arambial hrimhrima chuan engma thildik lo om to lo rambial leili lam chena atana munmoi tak ani aram leilung a tha a luitui po mi te mamo phusuk thei tok tur ani boka henglai ramvel hi thlailama a hosa a coffee le thingpui po atam bok ma se je ka te namjinga chuan nun hi a harsafu mai thunga an nammi zia chi em tu chu in huat na tharum tho na ram in chu reng renga omle chung lama inti thiam lo na om fo chu ani boina le inti thiam lo na achu fo awangin chung namte chuan sarkara tangin anmamo anmu ve thei meu lova damdoi lama in enkol na te damlo enkol tu tur doctor le nurse angchi te po an om ve lo naupang te po sikul lut lavin ante mai maya dan le thupe kengko tu tur police ho tu te po an om ve hek lo in kalpo na kongmu mal om lova aom chum te po chei that ani ngai lo chutiang chu je kale ami te om dan chu ani a launa le lamchia na thazar nuaya an om reng mai ani ma se total member involvement ti mangin an bial chulu chil anni a hei hi khovel puma 7-day Adventist ko shan rongbol na malak na ni in midang te chu isuan hena hruai tura ko shan mitin te chet na tur ani ko shan member te chu hebia la hian lo lutin je kale ami te zinga bible zirna anei puya chutiang zara chuan rongbol na bei pui thak te alorem chang chhove zela je kale ami ten bible an han chiarta ka chuan an lungai na te chu alabova mi ten baptisma chang turin an thinlung te isua hena an lanta ani tun malama indo thin namsang te kara Adventist ten lian tham takin in rem na an siam puya ara chua chu je ka po in mak atle ani 7-day Adventist ko shanin kar khat o rongbol na bei pui thak in khom le baptisma channa sabat ba ka khatianga indo thin namte kara in rem na an siam kha tual chung ko shan ka fakmol mol ani kha khan mi teril ru an ema abik takin meichelam phei chu loma wangin an trap chok hial ani mi palam te po an lom ve thau mai kha in rem na kha kan mi te zinga chuan thil thlengro pui tak ani reng toang te in asoi tirko pola ti dan angin je ka chuan an mi te zinga ngen na siama hun kal to chu ani angaliam tira beise na ne na malam thlir turin afuya ho u danglam na lo thleng ta hi pomin chel tlat ila kan zinga hian remna le nun phung pa nga ya nun na chu lo omzel toro se pola angkhan heta hian ke hi misual chimom ber kani a ma se pathianin minti danglam to a tuna chuan ami hruaina konga kalzel tur kani ta ti in soi ani pola angkhan je ka po in tun ma kha chuan soi che tu le tidu da tu le soi sa tu ni ma ila rin oma mi ngaya arong bol tua miruat tak awang hian nima sela ringlo chunga shelova ti kani awangin ani za ngai na kalo mu ni kanlal pa khongai na chu rin na le Krista Isua mangai na in na satakin aliam ta Krista Isua misual te chandam turin khovela hian alokal ti hi arin omin apum tlak em ani anzinga misual ber kani hi nima sela hemi awang hian ani za ngai na ka mu ni Isua Krista chuan misual ber keima hian ado theizia zong alantir theinan tuna china chatuana nun na mutura ama laring turte ko muna turin lalber chatuana om che theilo mu theilo pathian taka chau chu chatuana choi moile ro puin omro se amen ativeta ani tun quartara in 13 sabat tholo manghian Papua New Guinea rama Hope Channel Television le Hope FM Radio din anidona ramdung le awang mi tenhena isua chanchin puang chuakin in rem na le beise na le rem na rong bol na chu tho anidon ani tholom phal taka in tho don awangin lom thu kan suilok ani e khati zong kha
tuntuma rong bola chanchin kan ngai thak thei chu ani